Talofa o atamua le Samoa Entertainment TV mai pia ai usi mai whafonga. Ua alo ia ia mtanga rengol soifua maloloi na ile so. Le ulu fale atu le lato faton silia wa Professor ai ono Dr. Alec Ekroma. O le sauninga whaapitoa whaafeilo ia tuail faton silia mtanga renga. Ua awai uma tu iail pulenga ai oana pa angolo ngā lue whaatan sila au nanga whaal soifua maloloina. O le tofinga o le fionga ai ono na whaamaonia le kapeneta i le ono masina muli muliane. Talu na avanoa ia le nofoa i le umai. O le konkalate le sunga le ausa Dr. Take Naseri. Le lata le sultau sanga o tautua Dr. Naseri mtanga renga e au fiai mana nofo inga so o e tolu tau sanga wha konkalate o se wha ton sili o mtanga renga o soifua maloloina Samoa. Peitai o Professor Dr. Ekroma wa pale mai maona whailonga maulunga PhD ma le University o Kilangi ma le University Peretania Tele Engelani. Wa ia umia fo i whailonga mo lunga o whaalapo pitonga fo mai whaapitoa mota mai tai. Aen amatanga lue i vainga SS tau soifua maloloina a vea ai fo i ma Vice Chancellor o le NUS le University o Awa Samoa. O lona tō whinga i a vea mwhaaton silon tanga rengon soifua maloloina e mo le tolu tau sanga. E tofia mai nei le fionga ai ono wa afal tau sanga wha altupe. Lea wa atofa ai le se lau fast fulu tesi ma le wha miliona tala mo le mtanga luenga. E au fia ai le iwa miliona tolu se lau luosulu iwa afe iwa se lau tala. Mo le National Kidney Foundation, 5 miliona mo mai ave i fafo overseas medical treatment. Lua se lau 5 fulu afe mo non-communicable diseases clinic. 5 fulu afe mo NGOs o lo ngā lue whaata sila o nanga whaalsoifua maloloina. E yele Samoa Red Cross, Samoa Cancer Society, Caution Trust, o le Meti, Akape Clinic, ma le Samoa Family Health Association. O vaenga ta ua lava mo le mtanga alwenga ilan tupu whaasoso o yei nei o ngā alwenga tau me tupu whaafosei afa miliona tala. Tasil miliona tala mo le toe whaaleo whalma i tua. Tasil miliona mo le toe whaia o whale o fo mai. Tolu tesi ma le 2 miliona mo pol kalame o whaama i le pipisi. Tasi tesi ma le 5 miliona tala e whaaua wai. Le pol kalame mo le au whai ngā alwenga. Ai o le a whaawau pea na ngā alwenga whaapaanga. Mpol kalame e whaaititi ai le pisi o le COVID-19 fuluiva e pe o le whaingotu i pui o whanau. Pui ma limonia tai foi kanesa ai o le anga i lumo ngā alwenga whaatino. Walia e nei fiti le siama XPP tasi tesi ma le limo le COVID-19 fuluiva po le Kraken. Na so o aso lava le taimina lia e ai New Zealand siama ma le taimile ua mawai fiti whai ungol vai aso na te nei. E lua malanga wa alele mai atunu o ta ua ilunga e taunu umai i Samoa i le aso. Ai o ta ua whaaton silum tanga ringol soifua maloloina le fionga ai ono Dr. Alec Ekroma. O le waivelo na tolu leo le COVID i New Zealand a o le iwhaia le kirisimasi. Ele ia tangi ai se a fianga tele o le tunu. Ele ia se whaapoponga i tangata mama i ui le tele mai o malanga ba. Mai o le atala noa le vaenga tanga ringol soifua maloloina ma la topa anga i New Zealand. Ona to longo mai ai leo le tio polensia. Ai o ta ua o le WHO po le World Health Organization e tolu sulta si isi e tunu lea ua mawai le Kraken. Ai o ta ua mai e le US Centers for Disease Control and Prevention po le CDC. Le vaenga whaatuntun whaamai a Amerika. O le isi vai leo le siama COVID-19 fuluiva le XPP tasi tesima le 5 Omicron variant po le Kraken. E matua vave lavala na pipisi. Ai o le au whai o tangata PC e le Kraken talu maite se matoltasi lua o lua e tusa ma le 10% o tangata na afia le coronavirus. So o tuai ma le wha poponga i le 2% le whai unga o le vai aso mua i anuali lua o lua tolu. E nisi o tala e tolu wafe awa no visa no fumaua le malo Australia mo tangata o le Pasifika. E au fia i ma Samoa le ufa maonia mai le mtanga ringo le vai fafo. Ma fe fata o ingal malo tele Australia ma fai ai ona le stala lo swafa i se i fa palota tali tusa ma se le ofisa o New Zealand to sanga taitasi o ta ua o le visa fa mau mal Pasifika po le Pacific Engagement Visa. Ai lon tanga no Australia o le pol kalame fo ai amata el masino you like to sanga nei. Mo e tali ai tal sanga fa ale stala vo online registration e fa nga ai lunga upenga tfailangi tanga luenga so tanga Ma'ainga po le Department of Home Affairs.
lona lua o tangata tal sanga o le afilifili mai lato le stala na whaia e pe o na ta lunga. E tau na sulvalu whalima tau sanga le matua. Ma whai ona tuina iai lau whanau mal to lua i lunga o lau tal sanga. E tau i le o manuia lan le stala i se i ona iai sana ofa po se ngā ruenga i tonu Australia. Te tau i le o le a manuia le a vanoan au sia te pula amal tau tala i le ngana ingilisi le leile a mio ma le ain solitu la fono. Au sia ia ingol soifua malolo ina le lei. Ai whailoa fo ilmta ngā ruenga nisi o ai inga i lunga o le nei visa whapalota. Le fo i ana vatau al malo Australia mo tangata Samoa mal Pasifika e fuafua tawina le lei. Ia maua ai ia wanoa le lei ma au na mua o onga mpulu kalame whaasaunia le awa uina o whanau i le poto salalau. Ai o polo kalame e wa aia fuai fo mai ma au nanga whaafo mai Australia. Whamanianga tautupe maua mai le ofisa o la fonga mo alum whanau tonu a inga. Pol kalama sauni mo le to ai tau nu a to ai manifestoani ono mana mia. Whapea fo ese pol kalama ea o ina ai le ngana Peritania mo ila tau e ono mana mia. O le nei visa o se visa no formau permanent visa pe tai. O lo tatala le avanoa i le manuia lana sei e fili ai mo se visa no formau. Whai ngā ruenga pena o le a onga fo i Australia. Ona le whaapapoina peo soli ngā tu la fono i luna sota inga tele vave wo o mai i Samoa ma li pati atu le ofisa o leo. O tonu ele manatu e whaatu le vaenga whaapitoa e whai a iso isu enga moia fo itu a inga o soli ngā tu la fono. Mai awa i lava na whai ele a onga whaapitoa. O ofisa o le a ngā lulu e a ilea vaenga i atoe se i tia lo lato silfia le whai o su isu enga i soli ngā tu la fono lo tupu i lunga sota inga tele vave. O mai tawina o platforms SS lava lea o lo tu i mai e tangata i fafo e peo na moli mawingina i lungo le WhatsApp o lo sao mai ai fe autostrusi a tangata whango ngota i lungo sota inga tele vave moni whaamanianga. O le whaamtalanga mai leo leo o lato ngā lulu e ai ma le sunga Federica Enoka o iele poto whaapitoa mai le ofisa o leo a New Zealand ma le ofisa o whaileo tusi e taita leo le Pasifika. O le anga lue vava latai e noka ma le ICT unit a le ofisa leo Samoa e le whainga o onga whaapitoa nei mo le su e o soli ngā tu la fono lo whaatino i lunga o sota inga tele vave o e noka o ia foi e i le vaenga o pokalame leo Federale Australia ma i eiluna to mai whaapitoa i su enga e whaia i lunga o sota inga tele vave le digital forensic ICT ma drones. E tasil tangata na afia le COVID-19 i tono vai aso mo Januari Samoa pe ona lipotia ele mtanga ruenga o soifua maloloina ana nafi ma o atu ele faitau tangata afia le siama lo tatu tunu ul sulima afia i vasala uivalua. O tangata na afia le siama mata afia le falma italo na pesia Samoa ya mati sulfitu lua olua e tolu sela fafitu ai mole taiminei ma le lua sulfaitu la watuana i le isi o ta afia le falmai. Ai tu so le fitu se lau fitu sul tangata na o atu il falmai ma ungo le flu ya te sema luono ya Januari aso mua petai o whaiti tia ifo talu mai le aso lua le aso valo Januari luono tolu ile tolu se lau lima se fulu. Peo niliptia mtanga luenga na nafi o ta uai le wha solo o na mai ai a umalawali poti tu ua wha pena fo i le fulu mai ua amata fo i o na mata i tuina le wha solo na whaititia lava tangata a fia COVID-19 ma le influenza e o atu isu enga o le whare su e. Ai o loaria e fo ilungo le lipoti le maua o tangata ia afianga o le manava po le severe acute respiratory infection po le SARI i le vaya so le epi week lima lua e lua na lipoti mai i le tupuata msese me ole ma le lua na lipotia mai falma isa fotu. Samoa Entertainment TV mas fa'aupopōga i le aso ataiao i le alofa o le atua ai fasafoia.